Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye mu karere ka Nyarugenge murenge wa Kimisagara umufundi yiciwe mu nzira akaba hakekwa abo bakoranaga. Umugabo wakoraga akazi k'ubufundi warutuye mu mudugudu wa Muganza mu kagari ka Kimisagara murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge yiciwe mu nzira aho bikekwa ko byakozwe n'abo bakoranaga. Urupfu rw'uyu mugabo rwamenyekanye kuri uyu wa gatanu tariki ya 2 Kamena 2023. Abatangabuhamya babwiye itangazamakuru ko uyu mugabo yumvikanye ari gutabaza mu ijoro ryo kwa kane rishyira kwa gatanu anasaba imbabazi aba bari barimo rero kumukubita bashaka kumwambura amafaranga yari yakoreye. Umugore utarifuje ko amazina ye atangazwa yagize ati ni umumotari ati waje kutubyutsa aratubwira ngo wa mugabo bamwishe. Ubwo twahise rero tubyuka ati n'umugabo tuhageze dusanga umuntu yapfuye, dusanga aho bamwice rero hari inkweto hari n'amaraso ati twinjiye mu nzu dusangamo ikofi ye n'amaraso menshi cyane. Umugore wa nyakwigendera yavuze ko umwana we ari we wa mbere wamubwiye ko umugabo yapfuye. Yagize ati numvise bavuga ngo hano hepfo haguye umuntu kubera ko yari yaraye atatashye kandi atajya arara mu gasozi, ndavuga ngo wasanga ari papa w'abana reka njye kureba. Ati baruka nihuta ati n'igitenge nagitwaye mu ntoki ati ngezeyo nakubitanye n'umwana wanjye arambwira ngo ni papa wapfuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara Kalisa Jean Soferi yabwiye itangazamakuru ko ari gushishikariza abaturage bo muri aka gace umuco wo gutabarana. Ati urebye nta muco wo gutabarana uhari kuko ukurikije uwo muntu uburyo bamumanuye ati barwana baturutse mu murenge wa Kigali yavuzaga induru atari ko nta bamutabaye. Ati twakoranye inama y'umutekano abaturage batuye muri aka gace ndetse twari twavuganye n'umurenge wa Kigali kuko duhana imbibi. Ati no murenge twemenya ko kuwa mbere tureba ingamba zirambye kugira ngo habe imikorere n'imikoranire y'irondo. Yongeyeho ko bafite amakuru ko nyakwigendera afite amafaranga ndetse hari abagabo 4 ngo bakoranaga bamaze gutabwa muri yombi bakekwa ko ari bagize uruhare mu rupfu rw'uyu umugabo. Mu yandi makuru itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rishobora kuba rigiye guhindurwa. Inteko rusange ya Sena yemeje umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda kuri uyu wa gatanu tariki ya 2 Kamena 2023. Ni icyemezo cyafashwe n'inteko rusange ya Sena kuri wa 2 Kamena 2023 nyuma yo kwemeza impinduka n'ubugororangingo byakozwe ku ngingo zimwe na zimwe hashingiye ku mushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga watangijwe na Perezida wa Repubulika. Mu basenateri 25 bitabiriye inteko rusange bose batoye yego nta mfabusa cyangwa se uwifashe, gusa hari ingingo zimwe na zimwe zakuruye impaka mu basenateri. Muri izi ngingo zakuruye impaka harimo iy'Ijana 4 n'Ijana 8 zigena ububasha bwa Perezida wa Repubulika w'inzibacyuho n'uriho kubirebana no gutangiza ndetse no gutangaza intambara. Nyuma yo gutorwa n'inteko rusange ya Sena itegeko nshinga rikaba rizatorwa n'uyu mutwe w'abadepite mbere yuko rishyirwaho umukono na Perezida wa Repubulika. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tohede muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu ejo yatangaje ko icyo gihugu cyemeye kongera igihe ingabo z'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba EAC ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu Burasirazuba zagombaga kuhamara. Eloge Wilikaneza arakomeza. Muri yo nama hakiriwe indahiro z'ivyegerano bibiri vy'umunyamabanga mukuru wa EAC Munyakenya Peter Mutuki Mazuki bose uko ari babiri n'abakenyezi. Annette Mutawe Semwemba umugandakazi hamwe na Andrea Guel Akil Marwet wo muri Sudani y'Amajepfo. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo giheruka kwinjira mu muryango wa EAC kikaba kitaserukirwa mu nzego zose zawo cyari kiramutse kironswa ubuserukizi muri sentare y'ubutungane ya EAC. Inyakayemba Kasanda niwe mucamanza aturuka muri Kongo awe gusasa yarusha muri Tanzania ku cicaro c'urwo rukiko. Iyo sentare kandi yaronkerejwe icegera c'umukuru wayo. Umunyarwandakazi Anita Mugeni yagiye kwadikanya n'umurundi Nestor Kayobera ku burongozi bw'iyo sentare. Umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ari we aramutwa umuryango wa EAC muri kino kiringo. Muri make yashimye ukuntu uwo muryango muri iki gihe uri kurafasha cyane kwitaho ibibazo by'umutekano w'abanyagihugu b'ibihugu biwugize. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto igihugu ciwe bikomokamwo mugabisha w'ingabo za EAC ziri mu buseruko bwa Kongo akaba ari nawe mukuru w'igihugu wenyene yavuye hanze y'u Burundi yitabiriye inama yavuze ivyo bacitseko mu mwiherero. Yakereje mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku ntambwe igezweko mu kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo maze atangaza ibitari bizwi. We also want to congratulate the government of DRC
for facilitating the renewal of the mandate of dufasha akanya kugira dukeze leta ya Kongo yemeye kongera ikiringo c'inteko za EAC mu kindi kiringo c'amezi 6 hamwe n'ivyo twasezeranye muri kino gitondo ko umuhari M23 n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho igiye mu minsi iza kuja mu bibanza byo kwegeranirizwamwo. Birakwiye kandi n'ivy'agaciro kuri twebwe nk'umuryango kuvuga ko irungikwa ry'inteko mu buseruko bwa Kongo ryatanze umwimbo mwiza, yabaye ingingo ikwiriye ko kwemeza ko ibibazo Kongo imaze imyaka 20 ihanganye navyo biri mu nzira yo gutora umuti. Haracana impinga ndende n'ivyo mugaturaje ivyashitswe ko mu mezi 6 aheze, twovuga dushize amanga ko twese na cane abanyagihugu bo mu buseruko bwa Kongo ko bafise amahirwe yo kuba mu mahoro n'ituze. For us, and especially the people of Eastern DRC, to enjoy peace and stability. Itangazo ryasozera iyo nama ryavuze ikiringo izo nteko zongewe ni kugera ku itariki ya 8 ukwezi kwa 9 uyu mwaka, ariko kandi Mazuki yavuze ibindi vyumvikanyweko. The summit directed the East African Community Regional Force as follows: to safeguard and maintain the areas vacated by M23 and inama yanzuye ko ingabo za EAC zicungera uturere twahoramwo M23 n'indi migwi, kwirukana M23 n'iyindi migwi nyeshamba aho bakiri, gucungira abasivile no gufasha impunzi zitahuka ahahoze izo nyeshamba, no gukorana n'abakuru b'ingabo MONUSCO n'abandi begwa n'iki kibazo, kugendera mu ndwi zitatu ikambi ya Rumangabo ivyegeranirizwamo M23 n'iyindi migwi kugira ngo barabe ko ifise ibihagije. Inama y'Ubujumbura kandi yemeje ko hagiye kubaho umusivile azobangabanganwa n'umukuru w'ingabo za EAC kugira azorabe ibintu byose vyerekeye politike n'ibindi bibazo bitaraba intwaramiheto mu buseruko bwa Kongo. Eronje uri kaneza, Ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika ivugira i Washington DC. Kuva ku itariki ya 10 y'uku kwezi urukiko rwa Rwanda Cour d'assises rw'ipari mu Bufaransa rurimo ruraburanisha umunyarwanda witwa Hategekimana Philippe uregwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu. Ni uwa gatatu unyuze mu butabera bw'Ubufaransa kubera jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Thomas Kamirindi. Hategekimana Philippe afite imyaka 66 y'amavuko, yarazwi no kwizina rya Biguma. Yari umujandarume i Nyanza ya Nyabisindu mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, ubu ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda. Yari afite ipeti rya adjudant chef, yungirije kapitene biri ku nzira wari komanda wa gendarmerie i Nyanza. Yageze mu Bufaransa mu 1999, imyaka 5 nyuma ya jenoside, asaba ubuhungiro arabuhabwa, ndetse abona n'akazi ko gucunga umutekano muri kaminuza yo mu mujyi wa Rennes mu ntara ya Bretagne mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'Ubufaransa. Mu 2005 Hategekimana Philippe yabonye ubwenegihugu bw'Ubufaransa, ahindura izina afata irya Philippe Manier. Mu 2017 amenye ko ubutabera bumushakisha, yahungiye muri Kameruni, niho yafatiwe mu murwa mukuru Yaounde mu mwaka wakurikiyeho, biturutse ku mpapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi z'ishami rishinzwe ibyaha byibasiye inyoko muntu mu rukiko rukuru rw'i Paris. Nazo intandaro yazo ni ikirego cyaturutse ku muryango udaharanira inyungu wiyemeje guhiga abakekwaho ibyaha bya jenoside baba mu Bufaransa, witwa Collectif des Partis Civils pour le Rwanda, CPCR mu magambo magufi. Kameruni yamushubije Ubufaransa mu 2019. Kuva icyo gihe arafunze by'agateganyo. Umushinjacyaha arega Hategekimana Philippe alias Philippe Manier gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside, by'umwihariko kwica cyangwa kwicisha Nyagasaza Narcisse wari burugumestre wa komine Ntyazo, yari yegeranye na Nyabisindu, umubikira witwaga Mama Augustine n'abandi batutsi barenga 1300 mu byahoze ari komine Nyabisindu, Ntyazo na Rusatira muri Zari Songa by'umwihariko. Hategekimana ahakana ibyaha byose ashinjwa, nyamara biramutse bimuhamye ashobora guhanishwa igifungo cya burundu. Yunganiwe n'abavoka batatu bitwa Emmanuel Altit, Alexis Gage na Fabio Lot. Urukiko rwateganyije kumva abatangabuhamya barenga 100 bo ku mpande zombi
ku ruhande rw'ubushinjacyaha rero no ku ruhande rw'uregwa abenshi muri bo bavuye mu Rwanda. Ruteganya kandi gupfundikira urubanza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kuje. Mbere ya Biguma, Hategekimana Philippe alias Philippe Maniye, ubucamanza bw'Ubufaransa bwaburanishije ibyaha bya jenoside ku bandi banyarwanda bane. Mu 2009 urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwemeje ku rwego rwo hejuru ari narwo rwa nyuma igihano cyo gufungwa burundu kuri Ngenzi Octavien wahoze ari burugumesitiri wa komine Kabarondo mu cyahoze ari prefecture ya Kibungo, n'uwo yasimbuye kuri uwo mwanya Barahira Tito wari burugumesitiri wa Kabarondo kuva mu 1977 kugera mu 1986, bombi baburanishijwe mu rubanza rumwe. Mu 2018 urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwemeje kandi burundu igihano cyo gufungwa imyaka 25 kuri kapitene wari waravuye ku rugerero Simbikangwa Pascal wahoze ari umwe mu bakozi bo hejuru b'urwego rw'iperereza rw'u Rwanda rwitwaga Service Central de Renseignement mu Gifaransa. Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize w'2022